بله ایرو یک جمجارین هری گرینگ یا بولتنا ما گمان روشا زندان حسکه کو داعشیان عسیانه که مزن ویداره کربون ایریشی زندانه کرن شوطاندن جماره که مزن جه داعشیان گرتی رویان پشترا هزین سوریه دموکراتیک یا پگه اپراسیونه که مزن لگل هزین افغیمانان دست پیکرو بیرو بحثا وی مجاره دکن کو مجاره که گله که گرینگه جبو هم نتنج بو کردی روجاوای کردستانی جبو هرم نافچه و جبو همو دنیا ایجی برکو داعشی رویانه داعشی رویای خطرترین کسن کو د ناوا هزین جکدارین رادیکال دا لحسکه من گوت روشی نه آرامه تبلیه هی هیا هنجی آلوزی لزندان صناعه یا تاخا غویران یا حسکه لروجاوای کردستانی بردوامن لگوری داوی آمارا هزین سوریه دموکراتیک هسته د شر وانو چکدارین داعشه ده 7 شروان وان شهید بونه نزدیکی 5 شروان بریندار بونه هر وها 89 گرتین داعشی کو جزندانا صناعه یا غویران رفیابون هاتنه گرتن 23 چکدار جی هاتنه کشتن ریوبر ناوندا فراتی آلی کولینان جرودا ورا گوت چند آلیین هریمی وکه ترکی وکه رژیم سوری و هناك آلیین دن دخوازن به بکار آنینا داعشه تجربه و ازمونا کردان لروج آوای کردستان جناف ببن. د آمارن داوی ده اولگوری هیزن سوریه دموکراتیک حسده د پفچونن حسکه ده حطانها 7 شروان وان جانن خوش دزدانه و نزیکی پینجی اندنجی بگرانی بریندار بونه که بشک جوان بنیشانشکینه هاتن آرمانج کرن. هفدم 89 جوان اندام داعشه کج زندان رویابون جالیه حسده و هاتنه گرتن و بکیمانی 23 چکدارین داعشه دما روبروبونه ده لگل شروانان هاتنه کشتن. ریوبر ناوندا فراج بول کولینان جتورا مدیایی رودا و راگ هاند داعش کیسبازیا گرجی نابرا هزین هریمی دکه او دبیجه چند آلیین هریمی وکه ترکیه و حکومت سوریه دخوازن ببکار آنینا داعش ازمونا کردان لروجاوا و باشور جناف ببن. صدمه یکمین یا گونگلک یا جدی تعامل امریکی به مسئله تیرا یعنی یا او نجدیه او عن قصد نجدیه یا دی یعنی ترکیه گلی کی تخوازی گو هرم کردی چل باشور و چل روجاوای کردستانی تستقرار دواده نبی اميندار گشتی وزارتا پشمرگه جی دبیجه هبونا داعش و مطرسیین و بردوامن و بداوی آنینا داعش لپایتختین عراق و سوریه نایوی واته که داعش بیکجاری هاتی اجناف برن هر وهاد بیجه اگر سرکه یا وانگرجیین زندانا حسکه ورنگرتنا چکدارین داعشیه جالیه ولاتن وانوه بونی بلین کوملکی زندانی داعش که لسوریا اجمارك ريبه 12000 كاس كاس جيراون هي 50 ولاتن يعني سربه جنسية 50 ولاتن بلام كي شكل يرى ولاتكاني خويا نديان بنو بو ايداد جايان بكتين وما نتوا لروجاوا ریوبر روانگاه سوری بو مافی مروان دبیجه ولات نافچه دستکیوان مزن دوی پرسیده هیا هر وهاد بیجه جواکا ناف دولتی بارکی گران خستیه سر ملی حسدی كب ولاتان جي نايه هلگرتن الإقليم لديه يد كبيرة أجد أراد بيجم تشتكو لزندان حسكي جي بير إيواري وحطان نهاد با دبرجواندية إيراني تركيا دايا راست أم دبينن داعش لبيابانا سوريا هيا لي أم إيريشن مازنين داعش لدجي هيزن إيراني نابينن هر وها هجمارة كغلق جي أندامن داعش لي نافچين داگيركاريا تركيا دهنا لي أم كريارن داعش لدجي هيزن تركيا يان لدجي هيزن ارتشان اجتماعي نابينن لگوری مدیای حسده شوائین چکدارین داعش اوتومبیلک و ماتورسیکلک بومبکری لنزیکی دری زندان غویران لحسک تقاندنه و پشترجی شرو پفچون دنابرا هیزن پاسوانیا و زندان و چکدارین داعش ده کج باشور باجار هاتبون نزیکی زندان درست بو پشتر داعشیین لناف زندان دست بیاخیبون و روبروبونا هیزن اولهیه کر بله اف بو راپورتا ما لسر ایرشا کوچبو سر زندانا گرتین داعشه و زانن گروپک چکدارین داعشه گروپک وشارتی
آماده کاری کربون خو حاضر کربون و جنشکی و ایرشی دری سرکه زندان صناعه غویران کربون انا کال در و بگمان آلیکاریا وان کرنه گروپه که هیدی بن را بدنگ کار دکر دما کو ایرشی دری زندان حسکه یا صناعه دکن کوچکدارین داعشین گلکی مترسیدار تیدا گرتینه آگر بردنه دری در باست بنو و هندر داجی اسیان داعشیان درد که دست دادن سر هنک سلاحان و دی شر درد که نابروان و هزین سوریا دموکراتیک دا هجماره که مزن جوان داعشیان درفن لی پشت را اپراسیونه که مزن دست بیده که حسده هزین سوریا دموکراتیک دست داد یعنی وان گروپه که مزن ین رفیابون دگره هنه که جوان دکوجه هنه کان بریندار دکه و هزین هف پیمانجی به بالافران چکدارین داعشین رفیای دشوپین نوجی لوان دخن دبک و هن مراق بکن اف زندان صناعه یعنی که وکه زندان غویران تی ناس کرن لکو داره اون دبینن مجوره اشارت کریه زندان غویران یعنی صناعه لوی داره لناف باجار حسکه جی تکانه پاریزگاه هم باجار هم جی پاریزگاه روش آوای کورسانه لوی داره جی کلیه اقتصاده یعنی فاکولته آبوریه هی افریا شداده یعنی جه کی گلک استراتژیکه تاخا غویران پرانیا و تاخی عرب بیجورا بیجم لی هجمارک کرجی تیدانه اما که تاخا که عربان تیناس کرن ده زندان صناعه یا غویران دا نزدیکی 5000 چکدار داعشیین گرتی هنه پرانیا وان چکدارین کل وی زندانه لزندان صناعه یا غویران گرتینه پرانیا وان چکدار داعشیین بیانینه یعنی دروی سوری چونه سوری بونه داعشی جه عراق چونه جه ولاتین اوروپا چونه جه قفقاسیا چونه جه روسیا چونه جه ولاتین عربی چونه جه نک ولاتین اسکندنافیا چونه اولات هم حسده هم جی ریو بریا خسر جوان ولاتان دخوازد بیجا ورن وان گرتین خو ببن لی اولات خودی وان هم ولاتین خو در ناکبن ناخوازن بکن بلا لسر خوش جبروی کجی حتی نها او چکدار لزندان غویران یا صناعه گرتینه افیک یادن جحسه که حتی با کوره کردستانی یعنی اف چکدار اگر رویان اگر ریدیتن جبو خواه بگیهنن ترکیه در دوره 71 کیلومتران زندان غویران جه سینوری با کوره کردستانی دوره یعنی مثلا جه حسه که جبو اف چکدار خواه بگیهنن باجار مردینه لآلی با کوره کردستانی 71 کیلومتر دوره افجی نقطه که بگمان گلکی حساسه لی جحسه که اگر خواه بگیهنن شنگاله بنیرن یعنی اف چکدارم بیجن رویان دکاربون خواه خلاص بکن خواه بگیهنن شنگاله 54 کیلومتران جه شنگاله دوره یعنی نزیده اگر هنک هبن آلیکاری وان چکدارم بکن دکارم برحتی وان چکداران هم بگیهنن ترکیه با کوره کردستانی هم جی بگینن آلی شنگاله جبر وی کجی هزن سوریا دموکراتیک حسده هزن اف پیمانان کو امریکی سرکشی آمان دکن به هر آواهی هور ددن کو اف چکدار جوی سینور تاخا غویران در نکبن اگر در کبن دکارن خطر که مزن چی بکن دکارن ببن خطر سر باشوری کردستانی سر باجار دنین روش آوای کردستانیشی اف بو نقشه خریطه که من حس کرهن ببینن اف وینگر عیسی حسن کامرامان ما عیسی حسن چویا حسکه اف دیمانی کند بینن وی گرتنه عیسی حسن کامرامان روداوی اف دیمانین کند بینن جالی ویوا هاتنه گرتن دیمانین حسکه نه دیمانین شر دنابرا چکدارن داعشه و چکدارین داعشی و ین رویایی یعنی و شروانین یا پگی حسده هزین سوریا دموکراتیک برزان شوپینه برزان فرمان دو و دو سه روزن و عصیان داعشین کل زندان غویران سری هلدابن دو شوپینه برزان حز دکم بزانم داوی روش چیه روش هری داوی لتاخا غویران چیه
سلاف دل بخوین یاخیتیا کوروژا پیشمه دست بکریه بری چند خلکان دیارکو هزن سوریا دموکرات او یاخیتی راوستاندنه لناوا زندانا تاخا غویران جبرکو دنگ گله او بردومانا بالا فرن هف پیمانا ناف دولتیا شر دجب داعش نهاتیه بهیستن هر وها هزن سوریا دموکرات دا آلیه بجای ده هلمتن دست سرکرنا وان چکدارن داعش ددومینه هندك او هلمتن كولتاخن دورو برا غويران بيكاتن فيدري تاخم قوميتانكي هزن سوريا ديمقراط بمريكو اوجي هزيكي تايبت موان فيا قالوا وكيجان تاخ وتمشيد كرون درباسي ويبون وشكداري داعش تيدا ديتنيانا تشاوابو روشاوه جاليكي ده يعني دخل غويران تقاربش بتمامي حتى با حزامي ام يعني ما تمشيت كرنا وكده صوامع او مدرسة يعني شتاخد دويدك ايش تبجي كربو دورته مقاربو بهذا خا وبهذا سوريا ديمقراطيك ام كتن ما او هذا شتات دندري ورده مشكنان باشا سرحد هيمو تتاخم قومي تامو تقدر باسي مالان جيبو هجمارا چکدار داعش اکول برچاوه تکتن هاتبون کشتن هجمارا وان چنده سویلکو در بدر بون چند بو هجمارا واب خواز نظام بیشن کشتی وابون جبرگی گل کشتی وابون وهم دبون تدم او سویلک ده ناوا تاخا غویران ده و ده هاوردوری ده يعني دبو سدم واسي يعني قالك سيفيل بخواتش او چتين داعش قالك سيفيل كشتن ودورده ام مجبور بون وكذا سوريا ديمقراط ام واسفيلا جنافا طاخا غويران درخينن جبوجه ام سكي ويبون الدور برا غويران والنزي زندان يبون زندان تقاربيج دهاوردور كامل يعني چمبركريه يعني جالي ده سوريا ديمقراطيه كامل ده زندان كامل هاتي چمبركرن نكارن زيده خودی ده رزگار بکن يعني سپاس تاخم قوميتانكي کو بمرة بشتاري في بلتني بو دل بخوين بأواي كيج أوايان جي حتى نها هيزن سوريا ديمقراط راق هاندية وان صد چكدارن داعش ينقرتيبون لزندانا حسكي هولا رفيد كرن لي أو دزگير كرنا جبلي ويكي سي چكدارن داعش كل تاخات الحجر خوفشارت بون دمالي سيفيلان دا أو جي دستا سربون بأواي كيج أوايان جي سي سيفيل جبركو داعش درباسي هندك مالن تاخن دورو برا زندانا غويران بون سي سيفيل كشتن جبركو نبون آلي كاربوان رل آلية كيج آليان جي هزن سوريا ديمقراط بانغوازي لخلكي كركو في دورا دورو برا غويران فالا بكن جبركو بالا فرن هف بيمانه جهو هرواها بنكين داعش کو شخوره آواکن تایبت کارگاه دروتنه کولجا اکونومیه یا آبوریه او جی هاتن آرمانج گرتن جالیه بالا فرن هف پیمان ناف دولتی و دوشانا میزندی ده جشخوه دیار بو چاوا هف پیمان موشکان برده سنترا ناوندا زندانا تاخا غویران کو نهاجی دنگ بالا فرا هف پیمان یا هلیکوپتر ته دسر آسیمان تاخا غویران لك خالن حكومتا سوريا جيل فيدري هبو چارگوشيا اولهي هبو جاي كوكا هبو جاي كوكا توبخانه كمزنيا حكومتا سوريا تيد هبو ليت في شريده نبشدار بوتنه هيزن سوريا ديمقراط شروان يكينين باراسنا گل يپگه کو بشكن جوي هيزه ده هندري في شريده اماده بون هيزن اولكاريا هندورين اسايشا روجاوای کورسان بحمو بشخه هيزن انتي ترور يكينين انتي ترور كو اوجي گريداينه به هيزن سوريا ديمقراط دشره بجايده اماده بون بالافرن هف پیمانه ناف دولتی جهن داعش آرمانج گرتن و گلک جوان چکداران جان خوش دستانه ده شر و پفچون اندناف بینا هیزن سوریا دموکرات لعالیه کی چکدارن داعش لعالیه کی کو هولا روی دکرن سی و دو چکدارن داعش حتی نها تومار بونه کو هاتنه کشتن حفده چکدارن دنجی بریندار بونه بوی آوایجی اف بشهاتو بویرن داوی بون کو مجه هیلا نزیکی زندان غویران مجوره بکسر اکران رو داوی برزان نها زندان غویران به تمامی هاتیه کنترل کرن یا نه
يعني تاني هاتيه دور بيتش كده هلا احنا جينا من بعرف هلا تعبان مصر جينا دلبخين دقلك مدياين ريفابريا خوسر وهندك مدياين دنده بلاف بويكو هيزن سوريا ديمقراط سروري لزندانه كنا ليه از هندكي برب خطا بيشيفا برب لاين بيشيفا چوم من ديكو هنا دور بيشكريا او زندان جبركو چكدارن داعشه خوگياندن جبل خانه سرکه هیزن سوریا دموکرات لزندان حسکه يعني او چکدارن داعشه هلگره چکانن جبل خانه دسته وانده او هجمارا چکدارن داعشه کود هندره زندان حسکه ده زندان تاخا خویران هاویر 5000 و زیده ترکو لوان زندان بجهبونه او هلگره چکان انها هیزن سوریا دموکراتی هول دکو قسمك حمو کنترل بکه تایبت تا خاغویران برزان تشتكي دنا تخازن دست بك دزانم يعني زحمتك و حمو معلومات زانيارين دنافا زندانا غويران دا بدست بروف كمان مسألة أمنية ليه بشك زنداني هاتا يعني چکدارين داعش جير رفيان یانجی 5000 بارزان هجماره که گلکی مزنه او 5000 دناوا زندان دا سربست نها دل بخوین هجمارا چکدارن کود هندره زندانه ده 5000 لیزانیارین کو بلاف بونه تنی هجمارا که چکدار کاری بون برون دروی زندانه هیزن سوریا دموکرات جبروی هاوی قدغه هاتوچونه لناوا باجار حسکی سپاندیه خلق نما دکارن هر نورن جبوکو هیزن سوریا دموکرات کاربه لفو تفگرا وان چکدارن داعشه سینوردار بکه اولوان بگره لوما هیزن سوریا دموکرات و ریفه بریا خسر راگهاندن هر وها هیزن اولکاریا هندرین کو قدغه هاتوچونه لناوا باجار حسکی درست بباش بوكو بكاربن لفو تفقرا داعش بشوبين وان چكدارين كورفيانا جارك دن رواني هندري زنداني بكن باوايا كيش آوايان ها هيزاك لشكري هيزاك سربازيا زيدا لفيدر تي اما دكرنج بو درباسي ناوا تاخن دورو برا غويران ببا چكن جران بوان رنا و هميجي شروان هيزن سوريا ديمقراطن هليكوبتر و هروها بالافرا جنگيا هف بيمانا ناف دولتي جي نها الفيدرينا داكو اما دكارين كنترول كرنا و زندان بكنج چكدارن داعش هذا كحكومه سوريا مازنجي الفيدريا اللي تبيجي بيدنجا يعني هي حكومه سوريا بتقوى وهي مداخله في عصيان داعش هناك ريل برنجر بلد المخوين لتشياي كوكا توبخانه كسركيا حكومة سوريا ارتشا سوريا هيا او روبراوي حشتي حطاني نوت كيلومتر دكاره باوجه او توبخانه لآليه كدن چارگوشه او لهي تنه چند مترويان دوري زندانا تاخاغويرانه لوما وي اوايجي حكومة سوريا توغاف حتى نها ناويتيه تنه هيزن سوريا ديمقراط هيزن اولكاريا هندرين اصايشا روجاواي كسانه بحمو بشيخه دفي شر بجايده اماد او بالافرن هست پیمان جیب هر آوایی سنترا زندان موشک باران کرنه ایرو تنه دو موشک بردان سنترا زندان حسکه و بله لوی درجین ها هستی آماده کرن داکو داخن دورو برا غویران کنترول بکن دا بزان بن چکدارن داعش النوان تاخن هبوش بركو هجمارك چکدارن داعش هاتن ديتن ودي من وانجي باورم د ربيتيه كده د رابورته كده امي فغو هز سركان وداوي كوبين چکدارن داعش لچرخريه كنيزي زندانا غويران جيب بون له هزن سوريا ديمقراط دا انجام شركه كناندا او حربين چکدارن داعش كشت باش قال لك سباس بارزان فرمان حسكي كو شر دناور حسدي و چکدار داعش دا شوپاند بمروي وزارة بروانی امریکا درباره وی شر دا خویا کرن کوان بریا ایرشن عزمانی آلیکاریا حسدی کرنه جبو روشا زندان صناعه لتاخا غویران یا حسکه کنترول بکه بردف که پنتاگون جون کربی ده کنفرانس که روزنامه‌نویسی دا گفت
وان إيرشك عزماني بيك آنينا وبشتكريا هسدي كرنا جبوك شر دنابرا وان وقرتين داعش داك وهبو كوج قرتيقاها تاخا خويرانا وشاك دارين داعش رفيابون جبوكو هسدي بكاربا ويشري كنترول بكا درباره ایرشدا فرماندار گشتی هسدی مظلوم کوبانیجی داخویا کرن که هزین وان به هفکاری هف پیمانان ده تکبرنا ایرشدا بسرکتن مظلوم کوبانی گوت وان ایرشا داعش شکاندن 89 کس که خواستن برون جارک دن گرتن و هر وها دوی شریدا 23 چکدار داعشی هاتنه کشتن ده دما شر داعش دا 7 شروانین هسدیجی شهید بونه دچم قامشلو ولید چولی بر پرس پیوندیان ده ناوندا فورات یا لیکولینان دال گلمنه بخیراتی که ولید وی عسیانه و وی شر کو افد سیروجن لزندان غویران بردوام دکه چاوا دنرخینی چاوا دبینی ایوار باش باشتر يعني شخوات تشتكي يعني ام بيجن وقت طبيعي كو هيزا كوك هيزا داعشي جو فيبر فرايج 2014 حتى 2019 سر دي دولتا كو حكم دكر وجدر في ويناجي يعني دي افريقيا دي اسيا نافين دي كو كارتي يعني هيزا كولو شخوه نورمال بكو بجديت هم بريوه هزينه سكناندن و اب انجام بي يعني براستي جبويجي ام دبيجن يعني اعلان کرنا داوی کرنا داعش 2019 يعني جي همبري يعني جي طرف امريكا ادبم نه او كو سركفتي بو اعلان يعني شمكي تمجي دهات قوتن تمجي مدقوت و ايد شوباند دقوتن داويا داعش نب في رنجي نب رنجي جغرافي ونب رنجي عسكري داعش فيك جبنجه خوي فكري بالاساس يعني چاره سريك جير بيديتن جدر في ويناجي اف جمارين پر وجي شرواني وينا جمالباتي وينا داعش يعني چاره سريك بنجهي جوان بيدا ديتن سر اساس كي حقوقي سر اساس كي قانوني جوان بيديتن كو بقي چاره سريك كو فعلا يعني داعش نمين السروي عرضي ويشاغي اعلام بفي كو داعش نمين مخابل يعني حشتي وشار دولة تحالف بري داعش افقا صار شر داعش كرن وفقا سي يعني او كرن لي تي ديار كرن كو او يعني هف قرتن هندري وي تحالف تني يعني چمكي انا امبيشن يعني بشكي ب10 مليار دولار صرف كري سر شر داعش وبشكي جي هندري وي تحالف دي ب10 مليار صرف كري جيبوك داعش خدي بك يعني ابو فارقاك عجيب براستي يعني ام بين جاليه امريكا دي هزي امريكا مثلا هزي اوروبي من هندري تحالف دي فقاسم يعني اوكر نفقا برداني نفقا مال داني جيبوك شر داعش بكن دروجلات نافين سوريا دي وبالمقابل تركيا هفقا سكد وهفقا مصروف وهفقا كد او يعني برنجة كي فكري لوجستيك فكرش داعش جيبوك داعش افابك اب مفارقه دير التحالف ده جبولو شي ام دبيجن يعني اف تحالف كرك لسر استك تنكتر بيا بيتر جفدو بهاتا يعني جفدو بيتر فيب كربانا ارماجك داربانا ارماجك سركه دابانا پیشیا خو کو براستي گرك وهزي بشكينن لي تي ديار كرن كو افهز انا وكاغتك سياسي جي كارانين يعني تايبه سوريا والعراق ده يعني بشن بخوازن بشكي بخينه تد لواز بك وكاغتا داعش دعماوينا بك وخرط بك ديس خرط يعني ديس سر يعني سر نقافرا يعني ام فيرنجي ام ديبيجن كو مساله چاره سر كنادا نل بنديبو يعني نداتا چاوري كرن كو روجا كي روجان اسيانا كمزن د زندان غويران دا دركبه 5000 چكدارين داعشين راديكال تدهنا يعني چه پیمانان چه حسده چه ریوبریا يعني خوجوية كرا آمده نكربون كو روجا كي اسيان در كفر ريل بروي اسياني بگرن لا تزانه كاكدل بخين مسألة امكانات طيب راستي امكانات نقل كي مزن شير لازم يعني راست جبرد رايداري قصد جيت بيجن ريوبريا خسر جيت بيجن وشو بدار جيت بيجن
دبيجي اف داعش اگر سوا دفان زندانا دي ياد جد هوليدي اف داعش قنبلاك موقوت هرمي دي يعني وتمشي بانجي وان جواكا نابنا توير كو آلي كاري هبي جوار كو پشگرتيا وان بكرش بو چاره سريكش في قنبلير بفينن يعني افراستي دولت شوي مثلا داعش يعني وك ام دبين مثلا اوروبا چقاسي استاگي جيدك شينه چقاسي امريكا استاگي جيك شاندي چقاسي يعني وك هرما كو انا ام تجيان دبن هجر روجلات انا في بغير سوريا بغير العراق بچقاسي اشي جيدك شينه ليه قوت قلكي بزن يعني هيزن يعني ريفيبريا بيدك قال لك باند شاندن وز حتى كونغري نام نتوي تشكرن جبو چاره سري كي جوان گرتيار بفين يعني جبو محكمه كي جوان الدار خينن جو يعني وانا برنگه كي پرزگريك اوان وجود اوان بيده كي چاره سر بكن انا نه افتني يعني پرورده وانا او وانا ونشاط وان چالكي وانا هوليد وق باجار كي تفرق دو اورتاوي باغوزي وبري تني يعني جبو ويجن بيجن يعني هجر داعش ابي كو انا ابد بينت زندان هذا جو او سيانا رات كنو او درافن وهول بيجي هفدو يعني بريزغريكا قال كي مزن وقت دشرات وقت او يعني دشريت وقت زياده ناقص وزاد بيجي نفدو شراري درخينه يعني دبت شيء يعني افيتم داعش بيجي هف داعش افيتم بارك بالسر مليري ببريا خسر وهسدي مثلا هسدي قال لك جاران داخواز وان ولا تانكريك ولا تين وان داعشينا قرتينا كسك خدي الوان در ناكبه اف دبت شيء يعني الجور نارينا تدفي هسدي ريبابريا خسر تشبكن يعني تشتي امكاناتك وهان جمر ريبابريا خسر افد لو دعبانا بنتوي جير بيوست جير قال كي فرزي يعني اما سلاكو داعش انا ام بيج يعني جواكا انا بنتوي بشتي داعش 2019 بشتي تديقو اعلان كر ترامب اعلان كر كو انه داعش داوي بو جواكا انا بنتوي سسبونك بير بو يعني وكو انه ابرزغريكا هاري مزند سوريا دي داعش بو داعش يبداوي بو تبرزغريك نما سوريا دي بالتالي يعني او اهتمام ما يصير سوري جي يعني قالك نو قيسي ولو زيد به نها يعني ابي ويست افي برزغريك اكو قال كي ايشي جيدك شينه هرما باكور روجلات سوريا وبتايبت يعني هرما جزيره يعني جيكو داعش تيد مخيمات وينا امالبات وينا حبسيه وينا تيدنه يعني ملي وقت بيجي زحمتيا قال كي جران قدكشين ابش دكشين جبويجي بيويست جو اليكاريك بفي بشير بشكل رسمي فرمي بفي يعني دبلوماسيات بيركار بفي نبوي رنگي كو امبيجن يعني حتى استكو يعني دعما وينا بكن وجي بي كا جيا مرحله كي وبسكنين يعني اف ادبي ما چاره سري اگر جديتك هبه د جهازن تحالفه غرك بيبكو ويادن جي فقر محاسبه هب بخبك يعني هندره تحالفه دي ايكو فعلا جدي بشر داعش وشر فكر داعش وشر او ارهاب داعش بك غرك يعني ايج نك ايج اليكاري بير بك غرك محاسبه بير بيديت جبرغ اف فيماني سر اساسك ياتي افاكرن اساسك هبش نافانات كو داعش لواز بكون الدنيا يجيده بشك جي داعش خردك فبالتالي في شار سريك في بشير بيديت يعني از تايبت بيد بشم از تركيا تحديد تكم تشبكي انا تاغوت ناغوت ناخر تاغوت تقوكو داعش رفياج حسك دركت درل بيشاوينه يا شنغالي يا باكوره باش شنغالي امي بيجن او لكاري نقل لك شهر سره ممكن لي باكور شما تم داعش راح ياخذ باكور دبينه شما تم راح ياخذ دي جو درباسي بس نوري تركيا درباس كي وقت بينه جو كيا ولايات جيا يعني جي وقت بيش جي او لكاري اخو يعني جيا هدف اخو جيا ارمان جاخو دورد تديار كرنكو يعني اب بشايا بشكي بر خطر يعني اف دولة تركيا بتايبت قلقي خطراوي لسر مسألة داعش تدستي دربة خسر خدي كرا لا إرادة و تدستي دربة دفي فان بويرين في داوين زندان غويران ده هبن يعني أبايا بخوا نا يعني أم بيت بيجن
بيتر اف مثلا داعش وكاغتك سياسي تبكار انين يعني دو وقتها كده ام بيجين مثلا اف ريفبريا خسر نا برب علي هالبجارتنا بيجي داره وبرب علي يعني قالك وقت بيجي بروجل بيشاوينا انا جو خسر راس بكو يعني وقت بيجي كاري خسر راس بك جدر في ويناجي يعني مش بروجاكي ريفبريا خسر دبلوماسي جي هي جبو جوان بروجاكي بشكين و آرامیه باكور روجلاتي سوريا بشكين تايبت و في مسألة درخين يعني مثلا داعش ام كارم بينا جريدن بقلك برجوانديه قالك دولة تاجي يعني ايكو برجوانديه واناي كو داعش جنفد رابه وجنفد تدي وقت بيجي بسر خوف رابه وجنفد خرابيه بكد في ولات يك اهدافي وينا يعني انه ام بيجي مثلا وقت بتركيا يك جوان كو تخازي جو اثبات بكش دنيا انه يعني فاي مثلا ربيبريا خسرت الطنقايدي هو بك وقت بروجاكي شخر بيد يعني بروجاكي داغر كريج نبدد باكور روجلات سوريا بك يعني ابي يجي ممكن برجوانديه وينات في الي الالتقاء في بيروسارج يعني ممكن ولو بفيشي يعني جهسد ناي خواستن يعني انا حاليا بروكار بيجي مستفيد ابن يعني جهسد جناي خواستن دواري عسكري دا جاره كدن خد بن جافرا دربس كمثلا تيغوتن كو يعني بشكي مزن عرب النوى هسده دا كو بري بيواندي وان بداعش رهبون يعني دواري دفي وارده جي نابه هسده جاره كدن خبن الخينه تقييم بكو دبن جافرا درباسكه جبر كو تيغوتن احتمالا كمزنه هنا كسين برد يعني نوى زندانا غويران دابون اليكاري كربن ري خوش كربن جوان چکداري داعش را كو ايرش بكن يعني ما مستدزانه چوا يعني وقت زانن صراعك يعني براسي صراعك دورتا هسد ودورتا يعني دولتين هرمي دورتا مثلا بشن هنا كتلن سياسي هنا مثلا دندري سوريا دي يعني صراعك نافانا دي يعني اف صراع يك جوان انجامي في صراع اساس ممكن يعني وقت بيش تواطع شبه ياجي او اليكاري جي بشنا ام نكارم بيجن سر استا قيادته يعني كنا بن بيجن سر استا قيادته التواطع شبه يعني ممكن يعني ام بيجن كسايتك وقت بيجن حارسه فان زندانا جو تعاوني بك ممكن تشنيو يعني اف بيتر تيخوستن وقت اقول تيخوستن جو ليفغرك شيء بحساباتي خوي عسكري حساباتي خوي يعني اود كولي فرغرك شيء بچلي او جديس ام ديس وينا جريددن بامكانات قال لك شيء لازمين يعني جبو مجموعات ارهابي اللي في شكل برنجي داعش براسي نائف زندان يعني نائف زندان ايغوان مثلا بيجوان قيد بك ياجي وان مثلا ضبط بك دفي زندان انظمه وهنا او الجوري انظمه عالمي او زندان بيدانين جيبوك نكاربن يعني اختراق شير چينه بيجبو درباس مجير چينه جيبو نكاربن جارك دن كو ديس يعني محاوله دركتني بيكونوا بلبله چيكن قالك سباس وليد چولي برپرس پیوندیان لناوندا فراتي علي كولينا شقامش لو ميدواني مبوي قالك سباس